Nā, kei te whakaaro te ohu kai moana ki te hari i te kāwanatanga ki te kōti mo te takahi i te ture rawa ika Māori o te tau 2022. E whakaaro pērā ana te ohu kai moana nā te whakatau a te manatū ahumahi i te rānei, arā kia whakatikihia te nui o te kai moana e tai ai e tātou te tangoake i te moana hei tēnei tau. Hei tā te manatū ahumahi ko te ngako o te whakatau whakatiki nei he manaaki i ngā mātaitai me ngā tūtaraika a Tangaroa. E noho whakarai nei, arā kia mato anō ai te tupu. Engari hei tā te ohu kai moana e hia miriona tāra ka ngaro i te iwi Māori i taua whakatau. Nei rā a Irena Smith. Nā wai I he, kātahi ka he ke atu. The effect of this mechanism will be to reduce the Māori interest in fisheries, which is a breach of the deed of settlement. Ko puta te whakatau a te manatū ahu matua ka whakaheke hia te rahinga o ngā tūmomo ika e ahei ai ngā kai hao tau hoko te hopu. Te ohu kai moana supports moves to protect sustainability. Our big concern in this particular matter is that the mechanism that the minister's using with the TACC cut is actually going to result in Māori quota assets being lost, really. Ko ngā iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri me Moriori e tahi ka ngau I ngā pānga o tēnei mahi. It would be that our quota between the two iwi would go from 52 tonnes to 48.8 tonnes. And that doesn't sound like a big difference, but power quotas are very valuable. That's a loss of $1 to $1.5 million to the two iwi on the Chathams. E ai ki te manatū ahu matua I kōrero rātou ki ngā iwi e pāna ki tēnei take. He oe e ai ki a Dion Tuta e harai te mea I whakai rātou I roto I aua kōrero kia muru kia takahi rānei I ngā tika a te iwi Māori I raro I te ture hauika Māori. Kei te huia te ohu kai moana I te rānei ki te whakatau mena ka haria tēnei take ki te kōti. It is frustrating that iwi are continually having to resource legal mechanisms to protect rights which the Crown has agreed to. So that is frustrating, but if it's something we have to do to protect the deed of settlement and the benefits that iwi get from their fisheries rights, then it's something that we will do. We don't want to give up those 3.2 tonnes of quota to settle an obligation which has always been a Crown responsibility for 30 years. Hei te rātapu ka timata te wā haui ka tau hoko. No reira ki te hia a te ohu kai moana te aukati te whakatau a te manatū me tono atu ia I te kōti matua I mua I te rimakaraka a Pōpō. Irena Smith, Te Karere.